Ovo jeste intencija da na jednom mestu, da kažem, evo, na današnjem skupu 35 izlagača, ali to su izlagači koji ne prodaju, već traže, da kažem, i proizvođače određenih proizvoda, svoje nove dobavljače, firme koje mogu da pruže usluge, zato se zove Upoznaj kupca, vrlo specifičan koncept koji treba na prvom mestu da omogući, i rezultati su zaista pozitivni, ali treba da omogući našim kompanijama, prvenstveno malim i srednjim preduzećima, da recimo sa kompanijama do kojih praktično i ne mogu da dođu, da na ovom mestu uz našu pomoć i države, ministarstava i određenih agencija dođu u direktan kontakt, da imaju sastanke, da predstave svoj proizvodni portfolio ili portfolio usluga. Prošle godine smo recimo samo prvog dana imali negde vrednost ugovora oko 450.000 evra, nekih 30 ugovora. Znači da se naša intencija da spojimo naša domaća mala i srednja preduzeća sa srednjim i velikim stranim kompanijama i nekim domaćim i da im omogućimo, još jednom kažem, da potpišu konkretne ugovore, da oni postanu dobavljači tih kompanija, da ostvare poslovnu saradnju, da kažem, svoje proizvode ili usluge, naravno prodaju za njih u Srbiji ili to rade za njihove firme u inostranstvu. Ove godine imamo, kažem, 35 izlagača, a skoro neki 300 domaćih kompanija koje su se prijavile za učešće. Od ranog jutra imamo sastanke, mesto gde srpske firme pričaju sa srpskim firmama, sastanke kod izlagača, odnosno srpske firme sa stranim kompanijama. Takođe imamo ljude iz Srpske agencije za promociju izvoza i stranih ulaganja SIEPE, Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Privredne komore i ljudi iz Ministarstva ekonomije, da mi pripomognemo tamo gde je naša pomoć potrebna da bi došlo do konkretizacije, odnosno i do konkretnih ugovora. Najvažnije je da se uspostavi saradnja